يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hinapusan pengajian Hamadat Ulumil Quran Hamuqarrar sin Daurah Al-Ilmiyah Al-Ula tahun 2024. Hinapusan pengajian amunain Jam'ul Quran, Jam'ul Quran, pagtipon ha Quran. Mataod ding ha mga bangsa muslimin, di niya kaingatan bang biad diin natipon natibuok yung Quran. Naam. Bang muasubuhon biad diin simampay marikato yung Quran habihan hantang di niya kajawaban. Na supaya kahatihan na to, pangadjion na to in kayfiyatu jam'il Quran hantang simpagtipon sing Quran. In Quran limabay siya tu marahil, tu lambang pagtipon. Biyahari sim mga ulama patu lambang marahil sin pag tadwin pag tibuok iban sin pagtipon kani. In lambang panagnaan al-marhalatul ula jam'ul Qur'ani ala ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Pagtipon sin Quran hajaman sin nabi natu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Biad diinin hantang niya. In lambang sumuno jam'ul Quran ala ahdi Abi Bakr. Pagtipon sin Quran atau pagtipon ha Quran hazaman sin Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. In hikatu lambang amuin hinapusan lambang mikit na rin doon sambil pajaman tanyo bihaon amunain jam'ul Quran ala ahdi Uthman bin Affan. Pagtipon ha Quran hawaktu zaman sin Uthman ibn Affan, karidaan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tay. Tumagna kita niyo ha panagnaan labang hazaman sin Rasul sallallahu alayhi wasallam biad dinin hantang sin Quran. Tibuok na ba siya? Biya sinamuin kabiyaksahan na to. Aming pag-ulinan na to na. Bihan na ken hal. In jawab, azaman sin Rasul sallallahu alayhi wasallam aun ayat numaog tumurun aun ding ha mga kutabul wahi. In kutab amoy magsusulat sin wahi. Pagdaakon sin Rasul sallallahu alayhi wasallam hipasulat kanila in Quran asupaya di malawa iban sin di makana. Naam. In taod sin manunulat kutab sin wahi, kutab in pagtag jama' sin katib. Hana itong sin mga ulama labay ring hamuin pag unyok sin mga kahadith-hadithan kulang maglabi labi kaapatan manunulat 40 katiban 40 au fawqa al-40 labi pareng sin kaapatan. Naam. In kaunan sin Rasul sallallahu alayhi wasallam amin manunulat ya untiyukutan niya. Ada puning kaibanan liang sin Rasul sallallahu alayhi wasallam magsulat sinamuin Quran hasupaya ri maun inamuin long tabian magsalalu iban sin mga hadith. Ang kanda hapanagnaan amuin zaman bang aun magsulat hadith hipapapas sin Rasul sallallahu alayhi wasallam kanila. Mayta
Sawing kabukan sin Rasulullah maglamu kain hadith ibansin ayat. Kana nasabot hadith sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taktubu anni syai'an illa al-Qur'an. Ayaw kamu magsulat. Uno-uno namin tumaalok din ka ku hadith, malainkan Qur'an sadya sulatan. Faman kataba anni syai'an ghayra al-Qur'an falyamhuh. Isiyo rin kanyo sabda sin Rasulullah. In aun siulat niya, naka niya rin kako, dugaing din ha Qur'an, papasun niya. Hadith, ipapapas sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, asupaya khasyata liltibas, supaya ri maunin iltibas, magsalalo. Maunin amuin, maglamukay in Qur'an ibansin, hadith. Ang kanda ito, piyupok sin Rasulullah, dahin doon ha Qur'an sadya. Nabiya din yung pagsulat nila na kauna. Haun yung pagsulat, aung kakatas nila, aung kawa bond paper nila, tabiya din. Nasabot sin hadith, in kaunan sin pagsusulatan nila na kauna, kanu yaktubuna ala riqa'. Yari ko sulat kanyo. Ipaglanggal niyo hadith, in kaunan nila kanu yaktubuna ala riqa'. In riqa' jama' sin ruq'ah. Jama' sin ruq'ah. Inati sin ruq'ah qit'atu jild. Amuin pais. Pais sin uno. Sin binatang. Pais sin binatang, long tabian mga unta, kakisan. Pag-usa to rito hisulat, hiukil na rin dito. Hiukil nila, dahil dito, ang kanda sambil bihaw na mga matahif, jamasin mathaf, ang mga museum, aun pamasikabakan mo, siyusulat hawno, paisin mga binatang. Uning pagtaghad to, riqa'. Kanu yaktubuna ala riqa'. Naam. Ang kanda nasabot kayman ang riwayat sin hadith din kan Anas, kunna inda Rasulillah nualliful Qur'ana min ar-riqa'. Ipagsulat na muin Qur'an ha riqa'. Kaya tiyan yun yung riqa' bang uno? Amuin niya un. Aun waktu ipagsulat nila yung Qur'an ha likhaf. In likhaf, naam, ataw al-lihaf, siya na in al-hajar al-daqiqa o al-raqiqa. Amo yung bato manipis. Aun saan bato biya napapapan? Biya siya mo in biya pagbabayuhan niya. Un napapapan siya bihan. Bukon siya mo in nang darak mulan. Biya siya mo in lay rumagbos. Dahil dito nila hipagsulat. O kilo na ito yan. Hindi kung biya ni pagsulat nila mikit. Na maparihala na dito in amo in ayat hisulat nila. Na mga batura kula pa mga hula Arab na kulay mabato. Kung mesin din di ka ito ini. Kumakat pa mga buod kuha niya ito. Jabalur Rahmah. Tawa Jabal Ilal yadto Arafa. Ito yung mga lagbuno ba si mga bato yadto. Narito yung pagsulat nila bihan. Na. Amat yung pagyanon al-likhaf. Wal-aktaf. In aktaf, amoy mga bukog katif. Aun sana mo yung bukog si mga unta, malakbang, amoy mga bukog kuan ni rusok. Ang mga bukog si mga rendi, sin binatang na malakbang siya bihan kapag sulatan. Way katas sila nakauna. Kandayin kita, alhamdulillah, balabi-labihan, yung katas. Naam, ikaw ra kumani na muin, di magsulat. Bang katas na yan, di maambat. Sa inhabiya, unway na magsusulat isab. Di maud na yung katas. In ikaupat, al-usub. Al-usub jama' sin asib. Al-usub jama' sin kalima asib. In asib, sa'fun nakhl. Amin kwan sin hulma. Aun san kwan sin hulma, ano ba yung pagtag sinamuin? Bang paniyog. Impay pa, din tayo nagbus impay pa. Long time in iniin. Tiyubuan sin? Langkay. Aun impay pa mo ini.
Impay pa amin ini. Haon impay pa. Amin ini ha? Amin ini impay pa. Dahunin niya un. Ha? Pwede? Inlabit, daw nilabit. Inlabit, amin biyadag buskuan. Biyadag bus muskitero. Labit yung pagtag kanya. Labit. Pag ginangon mga kuan na kauna. Sa ano, labit yung pagtag kanya. Na, amoy ning paypalong ta. Na, aun day sabha, amuin ha, hulma, ingan niya asib, jama' niya usb. Karisan niya to. Ikan, ba't malandog-landog inatas? Karisan, pag karis siya mahinang na kapag sulatan, narito sila magsulat. Okay. Yung pagtag kanya, al-usb. Al-usb. Narain dito, bihad to hantang sin, pagsulat nila hazaman sin, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na may mga sahabat may ngat magsulat na tiap-tiap din kanila aun tiyataw nila ba naman biya sulat nila. Biasin hisyo, biasin Abdullah ibn Mas'ud, aun kaniya. Hi Ubay ibn Ka'ab, aun day sab kaniya mga sulat niya. Hi Mu'adh ibn Jabal, aun day sab kaniya. Naam, iban na singkaybanan mga sahaba ridwanullahi alaihim ajma'in. Manunju kisin bukun bunal inhimumungan sin mga sila putingan amuin imyan in Quran siulat suway na long niya puas na sing kawapat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam puting hazaman pa sin Rasulullah buhi pa saling Quran siusulat amu sadya nabubulakay tabihu hinangon nila kita ni sin amuin Bible nila. In Bible nila, suway na puas ka numan tahon, dahing hakawapat sin Isa alayhi salam, ang panagtagna-tagna nagsulat yung mga, amoy mga pamikpik neban sin mga miyamakad ka niya, hawariyun niya. Ang patimag na nagsulat-sulat, sila yung nagsulat. In Quran bihad to? La abadan. In Quran, asal nasusulat, hazaman sin Rasulullah, impyagsulatan al-riqa' al-likhaf al-aktaf al-usub naam asal aunin Quran bukun yang pasiulat tabihu asal aun naam pagdatong sinhikar walambang ang patipon hati ni asal aun yang patipon unin dalil mo sin aun nasal Quran buhi pa Rasul sallallahu alaihi wasallam aun nasal nasusulat nasal yung Quran mataud hadith manunjuki sin asal kaya susulat hazaman pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam daing ha mga hadith nasabut ha sahihul Bukhari wa Muslim anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yusafara bil Quran ila ardil adu pianglangan sin Rasulullah dahon mo yung Quran tumulak pahula sin kuntara may tarakala pagpanayam-nayaman gisiun mapasok pa yung manakaw na yan to naam nabang pianglangan sin Rasulullah dahon tumulak ay bima'na asal aun ang kandadi hipapara madtupagwa labi awla na tuod pahula sinamuin kuntara hakayban ang riwayat sin hadith la tusafiru bil Quran fa inni la amanu an yanalahu al-adu ayaw niyo rahat tumulak sabda sin Rasulullah yung Quran pagwa sabab di ta amuin long tabihan matanto arakala amuin long ta pagkudyabaan sim mga kuntara paggisiun pagkatanon nila kandad to nang lang in Rasul sallallahu alaihi wasallam damikan mga hadith mataod manunjukisin asal aun da susulat na wala sadya natitipon biasin hadithin Rasul sallallahu alaihi wasallam yang langan sin Rasulullah an yamassal Qur'ana illa tahir ayaw umulin ha Quran malainkan amuin mga sila sutsi hati niyari papaulinan bimana asal aun misan siya kaya susulat asal aun na tanda niyari paulinan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam naam nah zaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam duang karinis
Impyaglukisan sin Quran. Hifdhul Quran bis sutur, kaya susulat nasal, nasabot ko na haon, dugaing pa in hifdhul Quran fis sudur, amuin na parihala si halong sin, pangatayan hapala sa mga sahaba. Hifdhul Quran fis sutur, wa hifdhul Quran fis sudur. Naam. Amuyan tuin kahalan sin Quran, hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ubus na kita panagnan lambang, Syekh, kaya pahaman nin likhaf, iwan sin aktaf, iwan sin usub. Naam. In lambang hikarwa, amunain pagtipon sin Quran, hazaman na sin Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Unin jimato. Kaya alimatahan sin mga sahaba, iwan na haddamat nila, sin aun kapirigluhan, dumatong dumagpak, pabang sa muslimin. Kapirigluhan, tumaalok pa Quran nila. Naaunim buno, pagtakon, hurubur riddah, tukusyulat. In hurubur riddah, buno, sin mga sahaba, iban sin mga nagmurtad, dahil haagam Islam. Apag-uhanan hi Musaylima al-Kadhab, mangyo katumtuman. Hi Musaylima al-Kadhab, nagdaawa siya in siya nabi. Biyagbukan siya sin Banu Hanifa, kampung niya. Inhula nila Hayamama. Nagparain Abu Bakar as-Siddiq, sundalo, papabuno sila. Amoy mga nagmurtad. Panagnaan, amo hindi kahawiran kumawas magjihad haran sin Allah Ta'ala, amoy mga sila huffaz, mga hapalin Quran. Di kahawiran panagnaan sapan lumungtod papagjiharan, amoy mga huffazul Quran. Nasa kalirain doon man habuno sin ar-ridda Hayamama, kaya sahiran mataud, in kamatauran nagkasahid, huffazul Quran. Amoy mga nakahapal. Azaman sin Rasulullah, asal kaya sasahiran day sab sila mataod. Bang nyo katumtumanin namun ghazwa atawakan amun Bi'r Mauna. Siya makatumtum hasira. Ma'rakat Bi'r Mauna. Amuin tipo sila. Simukat sila magpahindo, magpaparahuro. Bang mga kato, madto. Pag sa kalipyarahan sila sin Rasulullah, may mga huffazul Quran. Dahin doon man, tipo, biyuno katan. Ang kandain Rasulullah ang kabulan, way siya himali, way roon himugna dahing hapag kunutan, siyuknaan, hisiyo, amun dua bangsa, amunayin dhakwan iban sin re'el. Diwahan sin Rasulullah, siyuknaan, bangman sila mo bang mga kato magkaligis, malaglag na katan, sabab sin kakahinang nilad to. Kabulan. Nam, siyunuran buno sin ridda, gatos imyatay, nagkasyahid, mga huffazul Quran. In Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu an, biya siya madto na alarm, biya na jadjo yung pangatayan niya, sabab kita niya, ako nin nagkasahid, mga huffazul Quran. Na, kaya sayuhan na sin Abu Bakar, in kapirigluhan, jumato, paumat Islam bang di saot. Sa nakauna rin kanya, nakabaunos pang mga kato, in Umar radiyallahu an. Ampain Umar, mapaslo din pikilan. Asal niya nataliin wala, pajimadya to susungon. Sabab huffazul Quran, nagkasahid. Atin niya arakala, maaunin na muin, malawain Quran, kalupahanin Quran, sabab nagkawapat na, nagkasahid yung mga parang sabi. Miyadtin Umar radiyallahu an, kan Abu Bakar. Dunto man yung kisah, iso miyadto, in Umar, miyadto kan Abu Bakar radiyallahu an. Unin agin niya. Lungsin Umar radiyallahu an, ya amiral mu'minin. Ya, kulong niya nakura sa muslimin. Innal qatla qad istaharra yawm al-yamamah. Bialong niya, in pagsyahid, ha mga amuin buno sin Yamamah, bialong niya timaudto din parang sabilta. In mas haal rin doon, istaharra bi qurra'il Quran.
In kamatauran long niya nagkasabil qurra'ul Quran. Aming mga hapal, mga hafiz Quran kata. Kakuruhan. Wa inni akhsha an yastahirra al-qatlu bil qurra fayadhhaba kathirun min al-Quran. In kabukaan ko long sin Umar, lumanat palong niya amo in buno kasabilan pa kita mataod qurra malawa long ning Quran. Sabi sila ning kapag amanat niya ang kanila in ilmu. Naam. Wa inni ara an ta'mura bi jam'il Quran. Hakako long sin Umar, labi marayaw long niya bang mo tipunon daakon mo na yung mga sahabat tipunon tayong Quran. Bukon na. Sabab hauno nakabutang yung Quran, yaon halikhaf, yaon ha usub, yaon ha batu. Tipunan na long ng Quran. Sabab, way na ini. Sa uton tanalong niya, sabab yan na nagkasabil na long niya mga hufadul Quran. Tipunan na, daak na ko magtipon. Inarisin Abu Bakr. Long sin Abu Bakr, kayfa taf'alu shay'an lam yaf'alhu Rasulullah. Ya Umar, biyaddiin long niya, himinang kita sin apo hinang, wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang pamatan, zaman sin Rasul wala na hinang. Unin aki sin Umar, tud kamo sin paslod sin pikilat. Qala hadha wallahi khair. In parakala yan sapahan ko patuhan labi marayaw. Inti punon siya. Unin aki sin Abu Bakar, iyan siya bid'a? Iyan siya bid'a? Way, nanali tali in Abu Bakar radiyallahu anhu. Tiyali niya mara. Falam yazal Umaru yuraji'uni. Masi-masi hinakisin Abu Bakar. Pagkariuna kulong niya sin Umar, pagdahon niya magbisara sin parakalayaw. Hatta syarah Allahu sadri, sambil long niya piyahayang sin Allahu ta'ala daghal ko, natali kulong niya sin matan hikarayaw tuwi. Atin niya bukuning katan hinang bago, long mumahog magtipabida. Tabi, kita ay luon niya bang hikarayaw, nagatap dayban sin syara sin Allahu ta'ala, ahlan wa sahlan. Ayaw sadya bang nagsulang. Labang nagsulang, namo atin hisulak ta. Abo kuning katan nganan mo ba agubat lang mo susulakon na katan. Tabi. Ha? Malu agin aka may Islam, ayaw mo pukunga inaka may Islam, habya sin akkal sin mano siya mo in makipot daysa. Ayaw mo pukunga. Nalong sin Abu Bakar radiyallahu anhu. Tiyatag niya Hizaid. Hizaid ibn Thabit, tumtumanin nga. Hizaid ibn Thabit, mapanday magsulat sin Quran. Isingan niya, ya Shaykh, biya ko natutug kaw. Bati na kaw. Isingan niya ya Shaykh, Zaid, nga ninyo na yung anak niyo, apo niyo, bang kaw makanak, Hizaid ibn Thabit. Piyatag sin Abu Bakar radiyallahu an Hizaid. Dahil doon manin in Zaid, laung kanya sin Abu Bakar, innaka rajulun syabun aqilun la nattahimuk. Ya Zaid, laung sin Abu Bakar, sabon naltud laung nen ikaw usog, subul-subul, syab. Subul-subul, bata bago. Tod ka mo sing kalabyan sing bata bago. Kahunahan hawak to kasigpitan. Bukum biya sing kabataan bata bago biyaon natutug. Innaka rajulun syab. Bata bago. Aqil, barakal. La nattahimuk. Wayroon tuhuman na mo kay mo mangi marayaw sadya. Kilahan na mo ko ya Zaid. Waqad kunta taktubul wahya li Rasulillah. Bakas kaulong niya magsusulat wahi. Magnaog para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihaon lang sin Abu Bakar ya Zaid. Fatatabba'il Qur'ana fajma'hu. Uro lakatanin Qur'an, tipo na sulatan katan hambo. Isimpiang hanglan, Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu. Unin sambong sin Zaid. Nag-post magtoya Facebook si Zaid. Ako na ini. Naam, long sin Zaid, fa wallah لو كلفوني نقل جبل من الجبال
ma kana athqala alayya mimma amarani bihi min jam'il Quran. Sapahan kulong sin Zaid pa Allah Ta'ala. Bang sadya kulong niya naraak niya. Laynun in hambuk bud, deng hambuk tempat, pahambuk tempat. Labilong ninggaan, deng sinamuindakon niya kung magsulat sin Quran. Makaan palong nina mo in maglain kau. Laynun min hambuk bud, deng hambuk tempat patampat, deng sin magtipon sin Quran. Bihanin mga sahaba na to. Di mabaya pagkanganan. Bukumbiya sin jaman biha unintaki si manu siya suway kanganan ning ngan niya magtuloy. Misanway na hinang niya, kawayan niya siya magtuing kanganan. Sob sin tao magpahamot singan. Ang pay mga nakauna mga salafus salih, in Abdullah ibn Mas'ud, maliso da kuman siya pang aun hatay kod niya miyumurol. Ang mag-urol-urol ka niya, maliso. Pagyanon sila sin Abdullah ibn Mas'ud, paguno ka mulong na murul ka ako. Aon long na pangaro niyo, pangaro ka. Bangway, ingatan niyo long sin Abdullah ibn Mas'ud, inta umyumurul-murul hatay Quran, hikahina ka niya. Hikahina ka niya, iban long niya, fitna, hata uyurul, amin uyurul niya, yung panandas ka niya, sabsurun takabur. Ig ka mulong sin Abdullah ibn Mas'ud. Na, samanding ako rin hal sin salaf na ko na sin salaf bihaw naggukuan. Nakakad kita salaf. Ataw yung kasuwan tabiyaw na muna bang maggatos nin hatay kud teban si masunda luyaon at hatay kud takatan. Iwan rang bumurak-kulak. Na. Ang kanda, inaki sin Zaid, bang sadjalong niya naraak mo ako himinang sinyad, tumakaan palong na rin sin magtipon sin Quran. Iyan na kulong na sin Abu Bakar radiyallahu an, ya Zaid, hadha wallahi khair. Sapahan ko ya Zaid, inhisulat mo yung Quran, tipunon mo, labi marayaw. Inaki sin Zaid radiyallahu an, masimasya kulong niya, biubulan sangan sin Abu Bakar, sambil long niya piyahayang sin Allah Ta'ala daghal ko, natayma ko na. Na okay. Imagna man ako sin project niya. Laung niya fatatabba'tul Qur'ana ajma'uhu min al-usubi wal-likhafi wa sudurir rijal. Tiyagnaan ko na laung niya tipunin Qur'an katan. Kiyawa ko rin ha mga likhaf, ha mga batu, rin ha mga pais, rin ha mga raghal sing kausungan, nag-asubo na nagkatan siyulat. Hatta wajadtu akhira surati at-Taubah ma'a Abi Khuzaimah. Kiyabakan ko lang niyan hinapusan surah yadtukan Abu Khuzaimah. Isun nakaulin, isun nakasulat ka niya. Ya Abu Khuzaimah, sahaba. Amunain ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. At tulaw na kan siyo kan Khuzaimah. In problema. In nakauna bang aun kapakan dahin doon kanya Quran subay aun sumaksi kanya hambuk ta. Mahinang sila dua. Ampay kasulat. Bukod niya tumat di mahapal nila, kaingatan nila. Sa hambuk daing ha mga aturan, ipagtathabot ha Quran, subay aun makasaksi. Sininyaon na sulat ha zaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na yung problema rin doon, in Khuzaimah, tawakanin Abu Khuzaimah, isa-isa niyara. Way makasaksi. Sambil, kaya tumtuman sin Abu Bakar radiyallahu anhu sin mga sahaba, in Abu Khuzaimah, siya saksian sin Rasulullah, kuno-kuno rumatong hi Abu Khuzaimah, sumaksi isa-isa niya, taymaan yung pagsaksi niya. Ang kanda ito, tayma sin mga sahaba, inamuin, hinapusan, ayat dahil suratu Bara. Na rin doon man, natipon na. Yaun na ha, Abu Bakar radiyallahu an, nabayin na siya bang mga kato, hambuk na Quran, nahambuk na yung mga ummat katan, dahil doon, ha Quran. Paglambang hikatu,
Aun kabtangan sin Ali radhiyallahu an. Laung sin Ali, a'zamun nasi fil masahif ajran Abu Bakr. In sa taud-taud karayawan nahasil ni hatungod sin Quran amunahi Abu Bakr radhiyallahu an. Wa huwa awwalu man jama'a kitab Allah. Siya long nim panagnaan nagtipon sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanda panumtuman sin kita nyo katan ha Abu Bakr radhiyallahu an. Inhi katulang bang jam'ul Qur'ani ala ahdi Uthman. Pagtipon na sin Quran ha zaman sin Uthman. May talong mo magtipon sin asal na natitipon. Uning tipon sin Uthman. In Uthman radhiyallahu an, in siyasat niya, inamuin parakan niya sin pamarintan, ilingkat, asal sila piya pangadji nila in kahalan susungon dumagpak, wala sinwala pa jimajat. Matilingkat sin siyasa Rashidiyah. Naam. Aun-aun magmiswarat, pagbisara nila min bangun impossible juma to susungon. Sa kalihambuk adlaw, in Hudzaifah ibn al-Yaman tabihu dimatong maun pasayyiduna Uthman ibn Affan radhiyallahu an bakas siya hapagbunuan hahula Syam. Hapagbunuan hauno hahula Syam. Isingan sin sahaba i Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah ibn al-Yaman. Nakaaga din Hudzaifah ibn al-Yaman nag-ukab sin hula Armenia iban sin Azerbaijan. Ito ko siyulat. Fathu Armenia wa Azerbaijan. Iukab nila yung dua hula yan. Sambil biyaon Armenia iban sin Azerbaijan. Masira. Ayan galis. Haunin Azerbaijan iban sin Armenia, taas sin Turkey. Kakita min hula Armenia iban sin Azerbaijan. Naabot yan sin mga sahabat iukab. Pagpasaplakan sin agam Islam. Simaplag na in agam Islam. Limuag in hula sin Islam. Mataod na tumpukan, baanan, nagsud pa agam Islam. Dahil dito manin in Hudzaifah ibn al-Yaman, mataod in kasakupan niya magbabas sa Quran dugaing na indahan iban simbasahan. Dugaing na indahan iban simbasahan. Aun nabasahan kimuddan, aun nabasahan wala na kimuddan. Sambil na aun na inamuin nalingog na. In kayo ba na aun na Quran niya nagsusulat. Pag-ubos liyamod mo ning tapsiran sin ayat, liyamod pa Quran. Magsulat ang buk ayat bihan. Pag-ubos tapsiran niya, isod niya maun patik, sa kaulaw hambuk da. Naon na magbasyari yung sin Hudzaifah ibn al-Yaman, basahon niya na sambil niya to. Sambil tapsiran niya, nanalingog na. Pag-uwi sin Hudzaifah, kiyadto niya magtino Uthman ibn Affan. Long sin Hudzaifah, ya amiral mu'minin, ya kolong na nakura, si mu'minin. Adrik hadhihi al-ummah, qabla an yakhtalifu fil kitab, ikhtilaf al-yahudi wal nasara. Sauta. Saunuan na long ning pakaradyaan sin ummatin. Hari palong niya, jumato yung pagtungga kali nila, biyasin pagtungga kali sin Yahudi wan sin Nasara, ha kitab nila Injili wan sin Yahudi. Pagpanayam na yaman na. Sauta na. Timaod na yung Quran. Timaod na yung basahan nila. Yung dakinis na yung mga pagbasahan, pagkarungan. Nanatali sin Uthman radhiyallahu anhu. Insubay hambukon na yung katan, iban sunugun ingkatan, sinamun Quran iuulinan, amuin sin mga muslimin, labi luba na inamuin. Piyagkasuran sinamuin mga tafsir halawm, nabiya na siya sinamuin Quran na, sambil. Piyaka sin Uthman radhiyallahu an, piyakadto niya, aun diaak niya, miyadto kan Hafsah, bintu Umar. Di Hafsah,
asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam anak sin Umar. In Hafsah yaun kanin Quran mo in titipon-tipon sin Abu Bakr. Pagwapat sin Abu Bakr radhiyallahu an, in Quran tipon niya nakalaton pakain kan Umar. Pagwapat sin Umar limaton kan siyo kan Hafsah anak niya asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, piarahan sulat sin Uthman in Hafsah papara in amuin Quran amuin tipon sin Abu Bakr radhiyallahu an. Parahan long niya mari kapihun na mo sulaton pag-uuslong niya sulaton hiuli na mo dakay mo. Dayon aki sin Uthman radhiyallahu an. Dayon doon man di matong na amuin mushaf amuin Quran tipon sin Abu Bakr radhiyallahu an. Diaak sin Uthman aun upat kamiti nagsulat sin Quran. Pagtakon sin mga Arab al-lajnatur rubaiyah. Al-lajnatur rubaiyah. Inati sin lajnah kamiti. Rubaiyah upat. Upat sila ini. Hisyuing kapanghanglaan magsulat, magnasakh, magkapim, magrekapi sin Quran hi Zaid ibn Thabit. Yaunda siya mas. Hi Abdullah ibn Zubair. Hi Sa'id ibn al-As. In hi kaupat hi Abdurrahman ibn al-Harith. Al-lajnatur rubaiyah. Pat sila ini. Hi Abdurrahman ibn al-Harith. Hi Sa'id ibn al-As. Hi Abdullah ibn Zubair. Hi Zaid ibn Thabit. Upat sila kamiti sin pagkapi pagsulat sin Quran. Pagtakon sila al-lajnatu ar-rubaiyah. Sumagawa in hakikat niya sila inin nagdarungan kaupat ada punin asistan nila mataon. Aon mga asistan nila. Nasabot sin kayo manan mga ulama kulang maglabi inamuin simulat sin Quran labi sila sin labi raing haupat labi sila kauhaan sa inupat ini silain nagdarungan sin parakala. Naam, silain nagdarungan sin parakala. Hangpo tagdua afwan, hangpo tagdua. Naam. Nalong sin Uthman kanila haupat yaw. Kapihan yung Quran sulatan yung magbalik. Bangka mo maauning pag-alo kakahantaraan niyo. Maunin biya mga pagdiskasa antara niyo. Sulatan niyo halu kasi kung Quraysh. Pasalin Zaid bukun siya Qurashi. Bukun na yung habang sa Quraysh. Intu yaon Qurashiyun. Quraysh. Banglaw niya maunin biya pag-ikhtilaf niyo. Pag amoy maunin pagdiskas. Sulatan niyo habahasa sin Quraysh. Sabab ni maugin Quran habahasa nila. Na nagsulat na. Sinamuin Quran. In kahaupuan niya, nakasulat sila 4 kapis. Afwan, 5 kapis. 5. In taud nila. Bang taangaron sambili na mo yung Quran tipon, zaman sin Abu Bakar, 6 na kataan. Pila nuskha na, pila kapi na kataan, 6, hika-6 na pamuin, long tabihan tipon sin amuin long ta Abu Bakar radhiyallahu an. Nanayin doon man natipon na kaya uli na madtukan Hafsah inamin original copy. Ang panagdaakin Uthman hipapatipunin katan sin aun naguulin Quran hipapara isiyusin aun Quran din doon kanya dahan yung marikulikon na nag-uli katan sing Quran. Yaring kapi ko. Natipon man kata na mo'y ganta. Wayroon na hawa. Yuno sin Uthman. Siyunog sin Uthman radiyallahu. Diyaak niya pasulyawan kayo. Kung narakala kublan, kung may tato siyunog ng Quran. Mangi pa karawin na hinang. Bukon. Amo ito hikarayaw.
bang wala hinang sin Qur'an sin Uthman radhiyallahu an inamuin bihad to arakala nagtunga kalinin umat Islam hatungod sin pasan si Qur'an. Tiyatipon ang pasyulo. Ang painlima amuin nasulat piarahan ing katan kahula-hulaan amuin jajakan simmanu si amin hula daerah bang maka nakaparapa Syam intagna in Syam hula maluag sakop in Palestine in Syria in Jordan iwan sin Lubnan panagnan na para madto pa Palestine paguwas naramaon pa Dimashq amin original copy adto naramaon pa Dimashq. Naam. Laungsin Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala iabutan ko palungsin Ibn Kathir in Qur'ana mo impiaray biyubutang long ni Jami'ul Umawi. Jami'ul Umawi min dakula big mosque Syria ingan niya Jami'ul Umawi. Kita kulong niya in Qur'ana mo impiara sin Uthman sipat niya long niya ra'aytuhu kitaban azizan. Kitab long niya aziz. Makuan jalil azim. Naam, dakhman kitab dakula law niya dakhm. Kitab bukun sibi-sibi. Bi khattin hasanin mubin. Iban law niya hatan niya malingkat na kuman matarang. Qawiyun bihibrin muhkam fi raqqin adhunnuhu min juludil ibil. Iban law niya lingkat sin sulatan niya, malaggo kitab law niya, impyag sulatan kanya law niya, banga kulong niya na mo intumali iban mamikil. Insya long niya daing hapais sin unta. Daing long niya hapais sin unta. Na sambil na sunog inamuin Masjidil Umawi nakaaga din namuin mushaf yadto na sunog. Na piarahan sin Uthman radhiyallahu anhu tiap-tiap hula daerah. Sa impanday sin Uthman bukunhat kitabin piara in kitab nagpaagad pahambuok mamamas sa Quran. Maghindu. Naam. Inna parapa Madinah hi Zaid ibn Thabit muqri sin Madinah. Yaun dain dul. Inna parapa mu in Makkah hi Abdullah ibn Sa'ib. Isingan ya Abdullah ibn Sa'ib. Inna parapa hula Syam hi Mughirah ibn Shihab muqri sin hula Syam. Inna parapa Kufah hi Abu Abdurrahman as-Sulami. Ya Abu Abdurrahman as-Sulami. Inna para pahula Basrah hi Amir ibn Abdul Qais muqri sin mushaf al-Basri. Muqri sin mushaf magbabasa sin mushaf sin Basrah ingan niya hi Amir ibn Abdul Qais. In muqri sin mushaf sin Kufa singan niya hi Abu Abdurrahman as-Sulami. Hapalan nyo ito limangan yan. In muqri sin mushaf sin hula Syam hi Mughirah ibn Shihab. In muqri sin hula Makkah hi Abdullah ibn Sa'ib. In muqri sin hula Madinah hi Zaid ibn Thabit muqri'ul mushaf al-madani. Piagaran. In original copy pagtagon mushaful imam. Mushaf al-imam. Al-mushaf mushaful imam bang mga kato amuin unubay ni nakura sin kuan mushaf kada na napiara sin Uthman radhiyallahu an sambil himanung nalawa ni namin pagkhilaf katan napunod na katan inamuin pagbasa sin Quran dayon doon hamoy mushaf yan sambil pajamantan yu bihaon na parihala parsababan kakahinang sin Uthman radhiyallahu anhu. Ang kanda biantog siya sin salaf, simunuin khalaf, biantog siya hinang niya marayaw na parihala inamuin ummat Islam, labi awla maun pa Quran nila mahamul. Sambil jamantan yu bihaon, bihan na in amuin hal. Ng kanda, pagtakon siya yan, ar-rasmul Uthmani. Rasam Uthmani, hati niya kwan sin Uthman. Wang makato amin, khatan pa sin Uthman radhiyallahu anhu. Murah-murahan amuyad tuin hatungod sin marahil lambang
lambangan sinamuin pagtipon sin Quran, ayaw nyo kalupahi, bang uno naman in sabab, insyaallah ta'ala, patubtubon tanyo rin, di ubus na kita nyo ha ulumul Quran, alhamdulillah, next week in exam, pag-study ka umarayaw, balaga, ibansin ulumul Quran, yan dakatan nare-record, balikan nyo man. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.